Ani ay istorya nga makapapukaw sa atong kabuntagon. Sayranta ang makapadasig nga istorya sa barista nga nakabisikleta samtang naninda sa lamian nga kape. Makauban ta karon si Mr. Sally Humarito. Good morning, Sir Sally, and welcome to GMA Regional TV Live. We're so pleased to meet you, sir. Kumusta, sir? Ay, salamat sa kayo, ma'am. Ug may buntag sa kanang mga nagtanaw karon. So sa pagkakaroon na medyo okay gid may. Gikan pa ko na humat ang andam sa akong mga gipambuhat, ma'am. Magod. Wow, busy morning na jud ay, sir. Mo Oo, nang interesado kaayo ming makabalo sa imuhang storya behind niining patok nimo nga negosyo og linahi kaayo nga konsepto, sir. Nganong nakahuna-huna ka, sir, niining concept nimo nga mag-coffee shop pinaagi sa pagbisikleta? Tungod ra sad din siya sa akong nakitaan sa post, ma'am, nga about ra sad din siya sa mga barista, daghan mo kong barista karon nga nawad-an og trabaho bitaw. Nya ning diskarte sila paninda og kape gamit ilang mga motor. So moto nakaingon ko nga nganong dili man sad na ko makaya mabuhat nga nabuhat kani nila. So mo nagitestingan ako nya sakto sad na ako'y bike nga balay. So mo rin akong gigamit DIY na ako akong bike nga hantod mabuo na ko siya coffee bike. Sir, kining pagkat-on nato sa coffee making, nahibalaan nimo pinaagi sa imong experience as a barista. Pero sir, hilig jud ka mga pe. Yes, ma'am, hilig jud kay kog kape, ma'am. So actually kada adlaw mga almost 3 times gani siguro pa mga kape. Sa kahilig na ko sa kape nya sakto sad nga baristas pug sa una. So nagamit ra gid pud ako mga kahibalo, ma'am, nga nasad ko yung mga gamit mga pud nga resbalay. Muna nga gigamit na lang gid pud nako kay sayang sad. And sir, since you mentioned nga may trabaho ka isip barista kani adto, nganong nakunong, sir, kining ato ang trabaho, sir, isip usa ka barista? Um, para sa kuan mo ato, ma'am, is ang akong experience is taas-taas na sad ba. So mao to siya nga nag-decide ko nga mohawa sa akong trabaho kay para mangunay na lang unta. So mo to siya nga naninda kog drinks online. Atong una okay pa siya, ma'am. Nya mga 1 month after wasag ko nag-expect, ma'am, nga moabot din yung pandemic, ma'am. So mo to siya nga akong tinda medyo ninghinay siya. Nya naka-decide ko nga siguro mo apply na lang kog balik og kuan barista. Daghan ko siya gi-applyan nga resibo nya puro rejection sa mga akong nadawat, ma'am, kay siguro nakasabot ra sad ko kay tungod kay pandemic man gud. Despite sa mga struggles nga imuhang giatubang karon nga adunay pandemya, what do you think ang nakapamotivate sa imuha, sir, na dili ka mo give up? Mas maayo magud nga di jud ka mo give up, man, kay og mo give up man ko nya pareha sa sitwasyon ako nga dili ko taga dinhi, walay laing mutabang nako. So no choice jud ko. So kinahanglan nga manigamot jud ko nga aron mabuhi jud ko nga rin. How about, sir, imuhang advice nga ikahatag ilabi na kadtong mga gusto usab magsugod og negosyo sama nimo? Diskarte lang gyud. So ang kita lang kita diskarte kay ang ugbot lang gyud nimo una-unahon na daghang kuan diha pamaagi nga makakwarta lang jud ka. Gamitan lang gyud nimo ug unsa kay unsay kahibalo nimo kung asa ka maayo, focus lang jud ka diha. Before we end our interview, unsay imong gustong ibilin nga mensahe para sa tanan natong mga viewers? Ang mga mensahe lang nako sa tanan is sa karon nga time jud lisod jud kaayo ang atong kahimtang karon kay samot na nga wala pa gid nawala ning atong pandemic. So diskarte lang kita sa atong kinabuhi gid aron mo asenso lang kita gamay maski bahala di lang kita ingon nga mo asenso kaayo. So at least nalang tay mo makita nga kuan gamay ba kanang progress bitaw. Di lang sad ingon nga magsalig lang sa naay mga mintabang na to kay tungod ani wala tay trabaho. So diskarte lang gyud mao ra gid ang atong kuan. Mao ra gid nga mabuhi lang kita ba. Thank you kaayo, sir, sa paggahin og oras kanamo rong buntaga. Thank you so much. Thank you sad kayo, ma'am. Thank you sad kayo. Thank you sad kayo sa inyong program, ma'am. Thank you, sir. Good luck and Godspeed, sir, sa negosyo. Thank you, ma'am. Thank you.